Hello guys. Um, I don't know who needs to hear this, but I'm starting a new channel. So this is going to be my first video on this channel. Tercakap orang putih pula. Ingat kau tu orang Melayu. Cakap Melayu. Okay. So kepada sesiapa yang tak kenal aku ni, nama aku Farouk. Aku ada buat YouTube channel yang lain lah, nama Farouk Johari. Tapi yang tu lebih kepada macam aku punya travel dan aku punya review kereta. Sekarang ni aku punya video review kereta boleh tahan ke? Banyak view juga. Kejap, tak buat noise cancelling pula. Okay, start balik. Hi guys. So I don't know who needs to hear this, but I'm starting a new channel. So this is going to be my first video in my new channel. Tiba-tiba tercakap orang putih pula kan. Okay, kepada sesiapa yang tak kenal aku ni siapa, aku ni bukanlah sesiapa. I'm just a nobody. Nama Farouk. Aku ada channel YouTube yang lain lah. Channel YouTube aku Farouk Johari. Tapi yang tu lebih kepada aku punya travel and adventures, and aku punya review kereta. Sekarang ni channel tu aku punya review kereta dapat banyak view pula. So maybe on that particular channel aku akan fokus on review kereta sahaja moving forward. Tapi channel ni dia berbeza. Channel ni aku just nak buat macam it's just a channel of me talking tau. Aku just nak bercakap je. And I just want to vlog. Sebab aku suka vlogging. Aku suka vlogging and aku suka bercakap. So aku rasa why not aku combinekan those two into this channel lah, this particular channel. Sebab daripada aku, apa yang aku dengar daripada kawan-kawan aku semua kan, diorang kata, Farouk, kau ni pandai bercakap, you are a good storyteller, and then kau banyak share benda-benda yang bagus. Jadi aku rasa itulah, bila aku dah dapat feedback macam tu daripada kawan-kawan semua kan, might as well aku buat satu channel baru just for me to talk. Sebab even macam ex-colleagues aku pun sebelum ni cakap, Farouk, macam you are a good advisor, good listener, and then kau pandai macam bagi nasihat dekat orang, pandai bagi recommendation untuk orang, pandai bagi reality check lah, some sort of reality check. And also just, imparting wisdom to them tau. Diorang kata aku ni macam wise lah, benda macam some sort of motivator, but I'm not. I'm just being myself. Aku memang suka bercakap. So daripada aku membazirkan talent aku, lebih baik aku start something. So untuk channel ni, I don't have any specific target. I don't have any specific topics that I want to talk about. It's just me talking. So channel ni is just about real, raw emotions where I share about my real life experience ke, aku punya vulnerability ke, aku punya happiness ke, or maybe like some tips in life. I don't know. It could be anything. Tapi yang aku boleh guarantee, memang aku just nak bercakap je dalam channel ni. It's real, raw, with no fancy editing. It's just me talking to the camera, and that's it. Sebab ada lebah pula. Sebab aku rasa in this day and age kan, where AI is taking over everything, so everything is like, it's not authentic. Banyak benda yang fake. And then video-video dekat social media pun kita nampak there are lots of videos with fancy editings, with equipment yang mahal-mahal, setup yang power-power dengan lampu, dengan apa semua kan. So pada aku, zaman sekarang ni, it's important for you to just be yourself, to be authentic. So this is what I'm currently doing lah.
Aku just nak be my authentic self, where I can just talk and share about everything that's in my mind lah. Macam gitu. Lagi satu, sebab aku ni seorang yang extrovert. So seorang extrovert macam aku memang suka bercakap dengan orang. Aku suka berinteraksi dengan orang. Aku suka mingle dengan orang. Dia berbeza macam introvert tau. Macam introvert ni dia are very reserved. Dia are very selective. Introvert ni tak semestinya pendiam, tapi diorang just memilih. Diorang memilih siapa diorang nak berkawan and maklumat apa yang diorang nak share dengan orang tersebut. And kalau diorang betul-betul selesa, baru diorang macam open up to you to just talk, to just share about their life ke, their background ke, apa semua kan, about their stories. Tapi macam aku seorang extrovert. I can mingle with anybody. Aku boleh berkawan dengan semua orang. Tak kisahlah macam siapa-siapa pun boleh. Aku memang boleh masuk macam jump here and there tau. I don't have any macam specific group of friends punya. Aku selalu lepak bersama. Aku can just lepak with anyone. So that's me lah. Aku seorang Aku seorang extrovert yang suka bercakap. And daripada feedback yang aku dapat pun, orang suka the way I talk. People say that I'm good at talking. Lagi satu, aku memang suka share tau sebenarnya. Apa yang aku rasa, apa yang aku experience. So aku suka share dekat orang. Dia bukannya nak flex tau, tapi just macam aku nak share benda ni best. Something like that. That's one of the reasons kenapa aku start vlogging. Sebab macam channel yang sebelum ni, initially I focus on my travel and adventure. Sebab whenever I travel kan, aku rasa macam I want to tell a story about this place. I want to tell a story about my adventure. So that's why I just whip up my camera, hit the record button, and then just vlog lah. Anything. So itu salah satu sebab lah. And then aku pun jenis yang suka, yalah macam aku cakap tadi, orang suka macam dengar aku punya nasihat. Aku pun tak tahulah. I was just being myself lah. Aku ni tak adalah bijak mana pun sebenarnya. I'm just pro at googling stuff je. So yeah, I don't know what to expect sebenarnya. I just want to be my real self in this channel. Just vlog, just talk to the camera without any sort of expectation. So untuk korang yang kenal aku, untuk korang yang suka dengan cara aku bercakap, untuk korang yang suka dengan apa yang aku share, and untuk korang yang rasa macam nak tahu apa lagi yang aku akan share in my next videos, can consider to like and subscribe and follow my channel. So yeah, rupanya dah 8 minit dah aku bercakap. Tengok, 8 minit bercakap macam tu je. Sebenarnya aku dah tak tahu nak cakap apa, sebab this is only my first video. Aku dekat KLCC sekarang ni, KLCC Park saja, jalan-jalan. First episode kan, kenalah dekat tempat cantik sikit. Tapi to my surprise, tempat ni agak sunyi je. Sebab sekarang ni waktu kerja, Rabu pagi. Tapi I was expecting more crowds. Tapi rupanya it's very very quiet. Ini bagus jugalah quiet, lagi senang aku nak bercakap dekat kamera ni. Okay. Sekejap, patah balik lah. Lighting tak cantik. Ikut sini sekejap. So korang rasa apa yang korang nak dengar aku cakap in the next episode? Aku ni ada banyak juga benda nak share. So dalam channel ni aku akan share lah about my real life experience, about my vulnerability, about I don't know. Seriously, I have no idea. I just want to talk. So, apa topik yang korang nak aku bercakap in my next video? I mean, if you care to comment down below, I would appreciate that. So, yeah, it's been 10 minutes. So,
I'll see you guys in the next one. Thank you for watching. Bye bye.